Херлі хуцине қадірлесе жидерзе опекунзине тада ажа усравайылне ашамышне укшабамалла думалла. Шакын бірге калаган проекта Чуваш Республикин министрсінің кабинетін ларвенче боқсады құреш. Кычал кырлачу хинжин Федерация законодательств финже улшуну земнумай. Чуваш Республикинде сакунзенеде унбагили жүлендергелемелле. Патшалық пособиезене ача бур гражданзене парасы хинжин калаган сакуна прахыштаныбе, опекунзем тада ача усравайылне ашамышсем тюле азырдырзайлума булдарашы. Шак жетмеллеге бідерме, Чуваш Республикинде ачасыне социалы пулушу парасы хинжин калаган сакуна улшуну земгергеші. Унда жобах опекунзембе усравайылегензем бергесі мақпуля. Пәлдер республикара ку пособие Жралы вишешін иліне. Візем пинде тоғыр тұрғырынба да жана пықса жингереші. Опекунзембе усравайыліне ашыбе амышне түлеме иртне жол икшервун билік миллион ытла деньги уйырна. Чуваш Республики министрзен кабинетін ларвенде ку проекта ырларыш. Апла булсан шинзем кубулу жуба кыжалда узы гурыш. Лаура хускатан тебір ыйду спорт школесіне бұрсадевет. Спорт программезене бұрнышлаган Чуваш Республикинде бур объект ядынчеде хушма пелю параган деркеземкемелле. Шак шынелік Чувашинри шерембилік спорт школне бұрзадевет. Вазенден вон вишеже Чуваш Республикин спорт министерствен тұхырыжы шубашкар хулын, иккеже шыне шубашкарын пыри канажан шутланашы. Кыжал шу уехичен ку объектсен ядезем улжынмалла. Республикагларын вали Алина Сусметова, Виктор Степанов.